رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز المتقون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله
من وجد خيرا فليحمد الله من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم واعلموا عباد الله إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار من دار الدنيا إلى دار الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار فندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة ثم نعوذ بالله من ذلك النار أيها المسلمون اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وفي سورة المائدة قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم Mauli mga umat Islam, maghali kita niyo sa babaong kamumulahan. Manainghog kita niyo marayaw sabab aun bala iwan mulka. Magbati kita niyo innatutug sabab aun pagdihil innatutug di karihilan. Mga umat Islam, malugay na impawayta sin Allah Ta'ala kaya lupahan na sing kamatauran. Bati kamo. Nagpahalukin tao. Paghali kamo, way naghalin tao. Tangkis kamo, way timangkisin tao, timangkis pa ato. Nadya nga ginatay nila. Napulak panik yung pagkatao nila. Sambil nagkaniya-kaniya na. Sambil nagpersonalan na bang manin baran niya rumayaw misanda nagkangiin ahlin niya. Yari na hamasa na ito ini. Way inu-inusin tao. Bang man siya masanyang isa-isa niya. Way parulin niya silawang bahay niya. Way parulin niya silawang kauman niya. Way parulin niya sin susungon niya. Way parulin niya sin taykuran niya. Natutug. Mga umat Islam. Unim parman sin Allah Ta'ala piyamu kau kato taniyo. Inna dina indallah. Sa bunar-bunar to din agama. Dahil nga Tuhan aming pag-agamahan na ito. Paghamukan sinatay na ito. Pagbutukan simbuhi iwan patay. Paghang kaswarahan. Pagtibukan sinyawalihan iwan sinjasad. Amunay na agamaring Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo da kumha nin tao. Miyagadha nin kamatauran. Yan na. Parman sila Allah ta'ala. In agama kakuyagan niya. Dinun mardiyun. Agama kakuyagan niya. In mag-agamahayan. Dinul anbiya'i war rusul. Alladhi la yakbal ghairah. Kakuyagan sin Tuhan mag-agama-agama ini.
Amo na impiyahatod niya kanabihan iwan karasulan. Tiyo da kumanim makad. Aun miya kad, mga duhul-duhul din agad niya. Aun niya kad, gabu kiniakaran niya. Aun miya kad, kabayaan niya sadyay niya kad niya. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Hasuratul Ma'idah. Hipagpahugot sinatay taniyo. Sinindun niya wukon pagulaan. Sinindun niya wukon pagkitaan ni sintaw marayaw. Hadlaw susungon yung pagkitaan ni sintaw marayaw. Nabihawon tuhan, yari na doon niya yung pagkikitaan sintaw marayaw. Dahil nga sabab yan, magsusungin kayo luhalaan. Magsusungin pagbula kalawang simbay. Uno yan impalman sin Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum. Hadlaw ini. Hadlaw Arab ha? Adlaw Arab, maksud sinadlaw yan. Maghaji mga adlaw Arab, ha? Magpatta atas buhod. Uy, saan lang na nakapaghaji nagpatta? Kamera. Taan niyo mga tuwa. Nagpatta intao iwan tao. Impatta niya patuhan way. Al-yawma akmaltu lakum. Unang kakuyagan beta sintuan dunhan. Giukup ko na kaniyo. Amin taw mamay ta giukup ko na kayo mo. Di matug tuanin tawang karo. Haka no ba adlaw yaon? Hapit maubusin taw mapatay mag-stampede. Mag-agaw sinibuhan pilapda. Magtasak. Mag-giik. Sabab imiwog sinibuhan pilap. Giukup ko na kaniyo parman sintuhan. Way magkahagad. Hikarua. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Di na magkagunahan ni nagamay ni ganapan na to. Nauning kagunahan, magad na hadya kita niyo. Hikarua. Giukup ko na kaniyo. In kagugunahan niyo. Kagugunahan niwa pag-agaman niyo, kagunahan niwa pagkaon niyo, kagunahan niwa pag-inom niyo, kagunahan niwa pagkayan niyo, kagunahan niyo sing kabuhin niyo, jukup-jukupan. Sa wala nakapajukup, sing pag-ibadat patuhan. Ini katu, waraditu lakumul Islam adina. Kaguyagan ko parman sintuhan, hindi mawutas, inatay niyo, inpikilan niyo, inakkal niyo, impituang gautabaran niyo, harap pa nagpapanjari. Natuan atulun na to, nawang harap pa kayo ng koneksyon na to biyaw. Nabugto, inatay patuhan. Misan hadya mabugto, inilawin niyang kapito. Maguno na bahain tao. Na nabugto na inatay niya patuhan. Nabugto na yung suara niya patuhan. Nabugto na iniba simpito ang gauta niya baran patuhan. Maguno na siya. Kaya na naman niya masakit, why? Sayang kaya na naman niya masakit, duway room na way ilaw. Way na siya nakahabol. Way na siya himaupo. Sa babang maggot, humaupo yung baran niya. Taan yung mga tuwan. Na, jukup. Wala na to jukup. Kuyag. Wala na to piyakay kuyag sintuan dihil ka to. Piyakay sintaw piyagma si ating kuyag niya.
kuya ga pagkaon, kuya ga pag-inom, kuya ga halta, kuya ga katan pakaradyaan, wala nila piya kaya kabayaan sintuhan, piya kaya nila piyag maksiat, inna kapakaya muray mga bariman. Sahanin ayat, suratu Al-Imran, ayat ang putag siyam, iban ayat kawaluan taglima, iban ayat suratul Ma'idah, ayat 1. Unang pangadyan na to di ayat ini mga tuan. Musibatun wa fitnatun wa bala. To. Kiugdan na musiba yung pag-aaraman na to. Sa uwayra inu-inu na to. Magbabayta na kita niyo marayaw sila yung mangi. Wala na to nayatod, hisyong marayaw patuhan. Iniatod na to biyaon, hisyong marayaw patao. Amin patuhan, way nakita niyo nagatod, tao marayaw ra ba ako ini patuhan? Ngalong sintahon, sabab mahabing pungot ko, ibang pagkopya ko, ibang pagduwa ko. Nah. Tunay yung kimugda na pag-aarama. Kaya pitnahan na yung pag-aarama. Kising kaya pitnahan, aarama bukon, amin tao nag-aarama. Kiugdan na si Mujiba, in tao nag-aarama. Kiugdan na simbala, in tao nag-aarama. Wala inu-inu niya. Natuan, apabila kiugdan na sinto, intaw nag-aarama, unin sabab niya yan, may tasya kiugdan sinto yan. Hikay siya. Tafdilud dunya alal akhirah. Kaya labi niya na habaran niya yung pagdunya, rin sin pag-aarama. Amo na inhinang sintauha masan na to ini. Bangkabayaan sin napso niya, sin syahwat niya, sin akal niya, iwan sin pagkahiniha di laulun. Sa bangkabayaan sin agaman niya, way pahihinang liya laul na. Yang pasung nag-ail, liya ul na. Yang panakaling ko dalam sin masjid 2 minit, biya sin wala nakatuog ang kabulan. Sa amin tumagad, yan lang na magkalang. Yan lang na magkalang, hinda Paulo. Upat ka dyan pa. Dumatong, di laulon. Nagtitindog pa isab. May tayad to. Sabab piya kay sinsaytan in akal niya, in pikilan niya, in katantan. Tafdilud dunya alal akhirah. Pialawi nila yung pagdunya, iwan sing kabayaan sintuhan diya dunya. In kuyag dihil sintuhan kanila, yusa nila pagmaksiat. In rahmat dihil kanila sintuhan ni usal pagmaksiat. In rejeki dihil kanila sintuhan ni usal pagmaksiat. Tani yung mga tuwang. Hikarua. May ta sila kiugdan si musiba, iban si bitna ibang bala. Fasadun wa tadmirul aqidah. Pialawin nila man yung pagdunya ini, kaya sarapan sila sin parakala dunya. Lisuan na sila sin magtag-ipon ibang mag-ibadat patuhan. Fasadun wa tadmir. Nalubo, iwan nalarat, in pag-iman. In ba ibang nalubo, mga intaw kontraktor. Kinahakon ulong na tuwan, namin biyay ka, renovate simbay ko yun. Ngalong na 2 milyon da. Ganapilong na, nga 7 milyon. Taan yung mga tuwan. Inkusog sin tao kumabtang pa pakarayawan pagdunya.
Pakarayawan padlaw akhirat, baran niya, ahli niya, halam simbay niya, kampung niya, tay magud niya pag-agama, buhi ibang patay. Miyuka ento magilalawan. Naita, hiyahawiran sin Iblis. Nalubo na ang pasugpatan niya patuhan, harukon iman unum. Nalubo na ang pasugpatan niya patuhan, halapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dahil simaynat pabihaw, nadlaw jumaat, waisan nakatasbi la ilaha illallah nakanggatos. Amurin mga beriman. Tani mga tuan. Waisan nakatasbi, waisan nakasalawat, nakahanggatos dengan maynat pabihaon, amurin beriman. Tani mga tuan, ilupas. Kakuyagan sintuanin naglapalad to. Tani yan. Iling o gabiyaon, naigin pasugpatan sinta upatuhan. Sara na sintao, iniyagad sintao. Insara sintao, ibang tao magakal. Dahil nga sababyan, hiyamok na sinallahu ta'ala, paagaron na pag-iman. Luwin pag-iman na masanatuin. La ilaha illallah, way maglapal. Misan ako maglapal, sa maling pangatod niya, nag-atod haram, nagdurungog haram. Nagbiris sarasin haram. Nagkakaon sin haram. Nagbabadyo sin haram. Paanna yustajaba lahu. Nga din ni katay makagin. Ini katu. Hangkanyan. Diagpakan na siya sim musibah. Hangkanyan tiagbakan na siya simpit na. Damit yan ang kanyan diagpakan na siya simbala sa adik niya tay maun. Usog mariyaw kulong niya. Ini katu. Pasadun wa tadmirul ahlak. Intapil sin pag-iman. Ingkambal sin pag-iman larakda. Bang larakin pag-iman, larakin pangadatan. Way naabdat sintaw patuhan. Nung sintaw marayaw adat niya pataw. Tao marayaw adat pataw, mangi adat patuhan lubo. Pukusan marayaw adat. Tao mangi adat patuhan, marayaw adat papagkahi. Amunanin tao sa ngi adat. Wita sin Allah Ta'ala, nagdawan Yahudi ban Nasara, sila yung marayaw adat, sila na yung sangingi, aturan niyo yung babae nila. Nabiyatuan yung mga marapungut, yan naman ibsib. Di na matug habay. Sumanig na saduk. Simbiyaway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maabot din masa, tumao din magistambay hakarandanan. Manguno, manasbi. Unin tasbihan, subhanallah bukun. Taumasbi simangi. Naturan yun. Iyakum wajulu supit turukat. Ibut-ibut ay kamu maglingkod-lingkod. Halala ba yan? Habay Tuhan, dilaliming ko dabay. Kumalilingkuran, mumpay kadigad. Maguno. Mangita-ngita, silumalabay. Nabihaon Tuhan, yaon ba sila halambay sa uning kitaon? Nalangkat na, nalubo na. Harbos sa kapa, wuno pangadata na masanatu ini. Way ino-ino na to. Sa pabola da siya nagmula. Sinagmula na yung bata bago. Nagmula na yung bata-bata, nagmula na yung bangat, pasalan sin ini, culture of war. Sa way ino-ino na to. Sa blong sintaw maingat dako.
Ingkatan maingat di mari pakabayaan sentuhan lubu. Tani mga tuan. Tabmirul akhlak. Kita ni nadat sin subuliman simbudjang bang kimugdan. Way tuan maglalang misalong nahiyama yad tulanang angkas. Yang angkas na rin balu, yang angkas na rin budjang, yang angkas na rin bituanan. Ako pa isam. Taan yung tuan. Way manglalang. Banglangon singguro yaon. Salong nahiyama, wera ng langka ko, sa putika singguro yaon. Mangi pakaraw kasuddahan. Hiyama lang niya kaina mo na tao masuk ka ko. Di magbabayta ka ko sinyaon. Sa putika lang na singguro yaon. Taan yung mga tuan. Yata sin Allah Ta'ala indayaw sin ummati ni ruwa. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. In ummati ni sarayaw-rayaw patuhan. Bang nila mahinangin dua. Maginang sila simarayaw kabayaan sintuhan. Bukod sila maginang simarayaw kabayaan niya. Hibutang nga social media. Bariman, bang siya makainang marayaw, ay misambaitaan tao. Sambil liman niya, di makaingatin tuo, wangiruhal sin lawa. Di makaingatin tu lawa, wangiruhal sin tuo. Biya ulway pakyaruruhal, nakaingat na ay manusia dunya. Riya, takabur. Naluwin hula. Sa wainu na to. Sabab tiyay Quran na to, imperman sintuhan, iwan sinadisin nabi. Nah. Pangaddatan. Ina mahalawang bahay, magliki-liki sadya. Mag-English pa, kumun na walong ng bihan, ay nakaw mag-sino-sino. Uy. Nauno na imbita sintuhan. Uno na imbita sintuhan, paamaiwan ina. Aturon na sadya. Klapan na sadya. Biya lang nalupa aktorin anak ko yan. Biya lupa artistin anak ko yan. Itikad siyan si Yahudi van Nasara. Piyagmumulkaan sin Allah taring Yahudi van Nasara. Ayaw sadya kita niyo makaikan nila. Na, nahalarakin pangaddatan. Pangaddatan halawang bahay na igna. Pangaddatan halawang pagkakawahan way na. Kansiunan pangaddatan. Pasadon wa tadmir. Pangaddatan lumo. Pangaddatan di kapaglaki. Tani yung mga tuat. Sa way inu-inu na to. Inag-inu-inu ra bariman. Ini kaupat. Pasadun wa tadmir. Liubuin sara sintuhan. Unin liubuin sara sintuhan. At tamassuk bi ahkamillahi wa syari'ati. Di nila na baugbunganin sara sintuhan, iwan sinukuman sintuhan, dumiwan sinadlaw. Aharap manimbya bugbungan, liunakan na yung mata sinto pagkitaan doon na ini, magkatawa isa-isa, magliki-liki isa-isa, in kuyag iblis, taudlong na iwan ko. Wa inu-inu na to, mga umat Islam, sininato na to iblis, dumiwan adlaw. Way sa ini paghalin na to. Suway kita niyo kawan tagupat na kajam. Nangangatuwa pangaddatan marayaw. Liw mo na iblis. Di sa kita niyo ni mabaya kumangin abdat na to. Di sa kita niyo ni mabaya malaraki na pangaddatan. Sa mawa kita niyo bandi. Liw mo iblis. Way na to kaingatan mga liw mo na iblis. Yan pagbagas Tuhan sintawang man naluwing pangabdatan. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa may yabtaghi ghairal Islam. Naisiusinta. Dumaot naman siya. Kabayaan niya. Ing kabayaan sintuhan buko na mo tindauton niya. Buko niya to agarun sinatay niya. Buko namin agarun sin suara niya. Buko namin paganggautan sin pito ang gauta baran niya. Nagato siya imbaran niya. Iban simbaran niya. Isin nagda ki Satan. Sababang siya makaingatin ato niya Satan, ahon sanjata nga Tuhan. Tinagpakaira sin sanjata nga Allah Ta'ala, amuray mga barinan. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tabangun sin Tuhan yang beriman. Sa di recognize sin tao, subay marin Tuhan, ayan na lang nin Tuhan nagtawang kako, subay bihat ting kabayaan nila. Sabab larakim pag-iman. Imanu bil ghaib. Kamatauran sin iman ghaib, way kita nupihati sin Tuhan. Way kita ni way nato kita sa kahagaron sadya. Nari nato na lawong pagkahagaran, subay kakitaan. Dahil nga sababian, pamangaloko yung tao. Kubliton sadya makaminsan iblis. Ayad tulong na atura. Hang kajam sadya. Hinbay ta iblis ang kajam sadya. Hang kaadlaw ni aturo. Hinbay ta iblis ang kajam sadya. Ingka ni hang kaadlaw. Nga anak ka po, magbati kita niyo. Ayon alamat sing kiamat, dumadlaw. Magparatungin Allah Ta'ala ulan paddampana sunin tao. Magparatungin Allah Ta'ala mulka way ulan, mag-ihang inggumi. Magparatungin Allah Ta'ala pungunin tubig. Piupong sintao, pungun sintuhan dairik. Sa way na inu na to, subay jumato na. Magparatungin Allah Ta'ala calamity, way na pagkaon, matawd sin. Naadobohon na sintaon sin niya. Sa kulon niya na yung sineban, simbulawan niya. Sa buhay na, patay na yung hayop, patay na yung pagkaon, patay na yung kasayo-sayulan. Uno yung sebab, liubusin tayong pag-iman. Unin nakalubo, napsu iban syahwat. Liubusin tayong pangadatan. Unin naglubo, napsu iban syahwat. Liubusin tao yung pangagad nila pag-agama. Taan yung pagtiyaon, bang ang pag-agama roon. Ay na. Social crowd ang kabayaan sin tao. Social gathering ang kabayaan sin tao. Ang kabayaan sin Tuhan. Way. Na, parman sin Allah Ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina. Hisyusin tao. Mig sila rin ang kabayaan sin Tuhan. Umangot naman sila. Sara, dugay din ang kabayaan sin Tuhan. Simpangindo sinagamba, nagpara siya Nabi Iwan Rasul. Sinamuyaw ning kakuyagan niya. Di nagaroon sin tao. Kumahad na tingi-tingi. Palay yukbala minhu. Di tayo maun sin Tuhan. Saan yung mga tuwan? Nagsasambahayang mangiadat, di datay maun. Naon na tao, misan sa ako nilaong nari magsambahayang mareura adat ko. Uy, siya na insang ngiadat. Taan yung mga tuwan, yung panali niya,
Sa ako inilaw niya, misan ako rin magsambahay ang adlaw-adlaw, maraw rin addat ko, dida ako magkaun haram, dida ako magkatantan. Nahin wala ko nag-ibada, tunoy sab. Tani yung mga tuwan. Na, sining kabayaan, sentuhan ko. Ing kabayaan niya pagkaun ko, aun siyagol, aun katan, pag-ubos yan to subay pa aun katan. Sakali mag-ibadat man, di na siya mabaya. Na. Falayuk bala. Bukon kita niyo magtatayma. Bukon guro magtatayma. Bukon na pumaasi magtatayma. Magtatayma bukon ama. Magtatayma singkatan. Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiurin matayma. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Intay maundasin Allah Ta'ala, hinangda si mga beriman. Aming kiukuyagan, makada kabayaan sentuhan. Ewan, miumuga, bang sila makahinang silang kalsara. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di patay maun sentuhan ininang nila. Iwan, lugi pa sila hadlaw ka na. Na murah-murahan, mga kakasisin Allah Ta'ala, manganal kita niyo marayaw. Ay kita niyo simbing udayaw, di ba nasara, magmain-main. Bukon pagmain-mainan indon niya, how po din waktu na to. Magtanom kita niyo, singkagunahan na to di, magtanom kita niyo, dahon na to, madto, iwan hiwin na to. Nafaani wa iyakum, من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله Alhamdulillahi hamdan kasira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, taqullaha tabaraka wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Mauli mga umat Islam, aun wasihat kato taniw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamaugbukan na to, hakahalan, katan kahalan, awla-awla na, biya na sing kahalan, di matukato taniw. Salay kasi, pit na sa lagu-lagu, bala sa lagu-lagu. Unin sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, laysa alayhi amruna fahuwa rad. Hisiu-siun maghinang sinhinang. Wala na mo na hinang, wala na hinang sin nabi. Wala na hinang sin sahabat niya. Man amila amalan laysa alayhi amruna. Siusin maghinang sin wala na mo na hinang hadis sin nabi. Wala na mo na hinang, wala na mo piyang daakan kanila. Pag-usinangon nila, falay yukbala min. Di tayo maunsin Allah Ta'ala. Naunin hinangon na to, mga tuwan. Bang mabiyak na haini, kaya pitnahan na, aun nabala, aun namulka, aun nabala, aun namulka, sa lagu-lagu na yung masa na to ini, unin baita, sinabi, iljim baita, tutug na kawabahay mo, ay nako maglunsun-lunsun. Ang pagkauri kalumian sa kalituan, di mabaya. Amalong na, o niyat numalingkat pagpapayguan. Buhangin puti. Iwan pagi puti. Iwan tao puti. Tani yung mga tuan. Ngabiyak nasin kundung-kundungin ama. Iljim baitak, tutup na kabuhabay, na kamu maglunsun. Maita, maka ng karayawan niya. Hikarua. Usbut lisanak. Patawranin lapal mo mamudji pa Tuhan. Ay nakaw lumamud tabiat si magpuputing, magisturi simputing.
I-story ra kahapon, i-story na sa bihaon. Patauran na in panasbi mo, patauran na in pagjikir mo, patauran na in hundong mo, patauran na in pamasa mo singkalam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab magtatao din bala, magtatao din mulka, magtatao din fitna, way makatampanhan amura in pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabikum. فإن جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين اللهم أقم علم الجهاد واقم على أهل الشرك والفساد والإناد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب فانشر رحمتك على العباد فانشر رحمتك على العباد فانشر رحمتك على العباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين اللهم دمر اليهود والنصارى اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤذوننا يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة استقيموا صفوفكم واعتدلوا ولا تختلفوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود
هو جاز عن والدي شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين